Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di channelnya Parline Channel. Oke, terima kasih. Yang besi kita iyain cerita tiba-tiba relasi ku gawe kita omongan ingat cerita tiba-tiba nyaman hari sedak poteng Untuk nyaman hari sedak poteng Pulang minta oh sama hari bawa lah bakter oh sama hari bawa lah bakter cerita tiba-tiba